Yada say ya mo akwa Badwam Radom TV Badwam Jumadi so e magana fo nyina fihia pa afese say na nkwane ahoden e wo ho na bibia ekoso yie kama e de maye agye nkwano wonti ene yade ye ho ene enye mfa hodie ene na de enkode ye be enne kayo ye wo ye bia ya kai say wo wonti ye bo obi asendum ye de nso ye che hyeniti moje from no ne de na doa e body nsem ene ne nine ene ya kai ani nyina mu no ye ni gi because wanka owu amenam na nsa so sore eno na me yade ye hu eno a ne de okode oba maka se de bia sore a pana se da ma no na se wo kra wo baba miensa kwa na esefa baako ebo afori a wo hwa wo betumi aye wonye enti ya yenkai me so defie ne nkoba bia nyabrema obodi ne kakra ye be som wonu nti ne wo ho sa Adom TV ye be movies ahodo ne ade e de nyina bebro nti ni off de tie we tie awia mu ho no se bia person ne family ne tena se kakra bia no so ye be ne kra mo amoto pono a enne pass entertainment ya ho sepe Sister Sunday be oye guy oni team no pepe cheno awaboza antina na fie ka pepe no production is solid Kofia Bedu Mark Weber Richmond any team no almost essential no mo nyami hira mo de sie bia ye tie be no pepe na edu se nso so a ye didi ye no mu yi na ne yare no ne ade ne nenam se o se ehwe hu yi so you're very careful ni didi bibia keke so hwe opom yie na bibia koso make and na me the second draw no be bro sika me hu se wo pene enkura no go fie se aye dede na se sika sem no wo fom nti wo bu afu na ma bu afu papa twa bi se si e make say star 281 hash star 281 hash sika option here 4 twa 10 cd 5 cd 10 cd egugumu sa na machine hu number no bebre ana na ni so bire no achew 1000 me de be ma wo sisi a nti twagum se be ya be sa we na no e me de se wo yesa me wo Dr. Sharp so e wo ha na da roma eja no ne ayaresa wo de e ma ye wo bibido kwanso no onfa ma ye ne de okoni de mpepepe te na wo hwera ho fa de na sofo na bem na yam akwa be mejotu da bibia aboko de bibia aboko nyame na bofo adawo ma bibia aboko e de nyame ase enti we wadaroma mechia o se enem so no ye Easter da mechia nioma ekoso ye firi papa nkransa ye firi na opoku jema okofro bo techi the third na ye firi hene no elgaezi akwanko nyama so mentimi ama ye firi aye ekoso na no odin because prinyifo ba ye firi omo no ma ahemfo nyina be ka bom na opoku jema tankofo oba bodomfo oba buanafo nso oba kuronkura anu odin pa bimu okura no mu ye safe trade wo enye kuronketo a yo sa na tie den pa nti sa na tie nti mechia mu nyina enye se bia minya akwa ma meba de no moye Easter no course 1 week okay 1 week na no poku jema techi the third okofo bo onete akonwam ena ahemfo na wo nyina no nsoso no omu nyina e ka bom ama bibia so ayeye wati ase nti omu nyina no ba bedi no efiri trihi tanko bodom buana nyina asa ayekura atwa ho ahia krankafo ndi wa akiri kakra bi nti omu nsoso no bia omu nso bebo fufuro ma yenim sa nete nti ya chia yefirifo ne abunofo nyina ye ma ho afiri chapa ya chia onana wa ya adwuma de aba ama bibia ho atono ya na wakabro no hu makabro no pa mame sanete ene no obi on ma onti Dr. Sharp dinda Dr. Sharp yobi a
oya bunu ni bo fire nkransa ye fire ne kranka ne nanam nim haban a ono enso ede ye adwuma ede nya agi nyamema oba me ono me ya asore fie o me ono me nikre ne kai bi se ana ye o me ono ya asore fie puppet so ye me tra puppet so what you say sa bibia sa nete bibia wo onum bet esan se no kuredie nya adwuma na bia we sofo na bebo mpaye we ti ko mpa ko malaria akura sofo anwa untimi ntu what na mejo enko yesi enka no kura wo yare wo so onu maduro ene ma meden haban no eye adwuma na obi ntie me nipa abere ene bibia na ekoso bia no susu na firiga na ha enti na obi eye Ghana ni na obo America team a eye team anka eye kese nso Ghana ni na de na ayewa ukobo America team what you say e wo senka benefit na wanya ne nioma papa ni nyina no nke wo Ghana ya na nka obo Ghana national team anase bibisa sa netie enti nyame na bofo ene brebi a enioma bi akoso abrebi wunim kwan wunim se eja yeso a ye de ade esi so a bayere kura no de nsu oguma echenyi no mane ya ade foforo wunim mfie dodo ne enioma ekoso ansa na nipa ehunu sa ade no wunim kwan mfa so mhu ya ene enioma wunim enti na ye wo ho no mame mu obi biara ante ya de ne tim gu nipa anim ase ye honom no ya de mfa honom a entimi nko apart from yade miensa pa metimi abodin e de akire wiase nyina mo anom no ni otie me na onyini no ye ne yarefo aduro man anye ya mane mfa no mra Adom me ba chaw ayi TV ketwa ye kase ba bi obi ahu obi bo Adom multimedia obi ahu FM ni ayi nyina me pa chaw ubetimi de yarefo na ba betwen o gate na no Adom anom anaba bia ohwe bia wate enka o ba bia ye kasa o TV stations akese so wate enka o ba bia obetimi di nipa na ba betwen wa Adom ana bia sa TV station ma me papa obi enu onu ma oyade a hwe apart from mumu meka no agbana brofo boy dev ana ye dia enu anu no meka ase no abo kwata enu so na mintimenye Bane brofo leprosy o se dia we leprosy ena kompo water enu na mintimi nyew ena bi wonu ma chacha enu nsuso no enu nsuso no menya hu adwuma sofu bi se wa bompa ya mana ka oboa odi super glue na aye na odi office pin bi atere wonu na anu aye fiafia well in the name of Jesus we who balu kase na che na ndene no ade awom na ekọ omoboa wote ne amecho no enko wate ne amecho gisi ye operation yi apart from no yade am body bia no obi no the bad doctor sharp no na antimi anye onfa no metwe no Adom multimedia group of company Adom na Joy FM animu hanom ni yalefo na oba ya yantimi antwe no wo condemn stroke amhwe na ebekọ prostrate Robert and Bema mukura metima ya manama ayeye cancer me yama na ebekọ osa anyasa mane nipa no waba ye honom na waba ba yeyi mesand ni sika ama no anum ya mu nyina nye 15,000 Ghana cedi 150 million fama no onfa police fu nyina amra ma me papa enya agro ni edi ye woni ewo tie obi wo epilepsy atwere watwa atogem watwa atodiemu ya Pentecost asofo ni empayifo we onuma omma wati ase bi onuma nyampa ibo wo ma hihia ni nyina no ya mo nyina ho aye de be atom wati ni amecho no obi wo bibiti se TB tuberculosis yema na ebekọ obi abodam yema ebekọ wati ase hole in heart liver problem kidney problem ni ebro ni declare wa na machine bi declare oba na mantimi anya ma mani fanipa na mra Adom anom no mfa na metwen ye gate na no wati ase meba sharp beba nka mebe ye program no ote ya mba chon ka mba ma aba
nka wa you go sabe wo nyare nso a sheda bra me honum na mpa kemi ma hu bibi na hu se wi ase ne sa ehu obi wo your friends a breast cancer edi okuro wo ho anase kuro bi ade obi hu na enkwa yade bia eye chronic enko mempe yade a obeka se me yade na di 50 years na edi no wanya duro nti na ko years no e kanto ye unya duro anka ema ma me nka nchiro obi biara na onti ase bruni bo firi kran se ye firi ne kranka ne yi firi asante be kwai eni amoafo na e kasa no tie yenye bribe me yem adwuma pefe se ubi bi oha bi dane so a wo de manenti ase se ana wanka se no hu se wo de no ba sharp onum first anye ye kurampa ba si anya ska nti ade na ade no kwachi ne biem anane mekan onfa ne mekan wo ayi ye friends Adom TV anu ya na sharp ba we ya ma na anye ye nyo wo stroke condemn stroke o ti hwi chem ye ma na obesore aya haban na me de ye medwumadie what ne me cho no obi ewo ye friend sen ye nioma bebre asima condemn wo me pato asima broni dia yi siw so osige siw so wa home ayi a ubewu asima a wodi adi be 50 years 25 years me ya asima no ma na nkwa ma ne mra no me report ma ne mra anum sika bi obeka bi amede be ma no anya sa GP foforo no aban kron san chimintum na that means me criminal me deceive nkrofo ewo o man Ghana mu what ne me cho ani obi biara otikwi anaba bia mama me chance a mayi ne eduru bia ma me papa enya agudie ne ayi bi ne ye ka kirew ne wonum no yade bia apafra chachakwata na kompo yesa family numbers no wodie se bibi ya bra tu anamona bra enya no nkwa so ne ye nim haban wo bra afonti ye ne oma bebre family numbers no na wo behia me dabi wo ba me onum a nsan kire ne gbon se bibi ayi adwuma ne asema kura no wo de asema ne oye ewu no oba na me ma no ayi ketua bi ne oye ewu a ayi one disposable last but one me enye full enye half me ma no quarter me debate 2 minutes to so na asema na anti ankwa na jese enye sharp a upa ma na no kro me di bi free agogo hospital by da bi apro pacha ye honom no dwumadi edi no enye nkura asem blane mu aduro anye ya mobi anti enka wodi enye social media kwa bragate na no ha numbers in good TV no so na fia me bobo amobi a ni bi wo ba bi enkasa abrochirefo aya akona kohwe ayifo DHL ni ade me pato kohwe nuro dudu o me de sen ni America ni ade wana ezi machine for some 20 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96 Tuesday bi aso anwumere bi aso no 11 brother Tuesday anwumere bi 11 obete sharp on cancel Adom FM e wokra de obetima nya time afre uba ma consultation 200 Ghana cedis obo aho me mo aduru a me waduru ntino anboa na nso a me de aduru ma no na wutuatua me mo aduru ba kwa ubo se magani so se yada say ain't Dr. Sharp ena yete no enka no fa ne number no a de wanti ase obechiro mu na fe woni ne edin sa wo so na yeguso ye magana fo nyina fihia pa na make say se no wa hu de course wo lenda do ai kwa ukwaso nyagro ena so ye giram na de ye fro bepo no na yakoto aso wo nti ba bia wo bia utumi beka ye ho wantumi ankonso a yenhwe e wa ha na Design and Technology Institute 2025-2026 admission no koso obese umma umuso ewo wonsa no nyuma ahodo mu a
na ene fuani echere Design and Technology Institute na kokoje design ene technology munimdie efree wormo eho wormo eye precision welding and fabrication, design innovation, graphic design, sound engineering, animation, photography, and niema hodo bebre wo Design and Technology Institute. Mr. I am crying bo hon ma hu so munim niema bi ohia push kakra bi fanabra Design and Technology Institute na one more M1 e wo sa niema ni nyina emu sanso na one more recognized international American Welding Society, Pisan and CT Vet, and so eka ho ebie. One more eso wase eso one more nti one more do pa fa ho share Design and Technology Institute mu na wa be hu say wo be free ho be wie school ne be ba no wo ye different wadwuma bia wo ye bia ye neat ho te ho da ho ti admission e koso abatan ya mo hwe me ne ana wo ampo a wo hwe me na wani je enioma one more ye hu welding ho fabrication, design innovation, graphic design, sound engineering, animation. Nigina offer 0541 693534 0541 Now we need Design Technology Institute for Eddie and more. Asante hine otu for say to ya otosumienu ene nanase odi asede magana fo ne yankwankre ya won mo aboa no ata na chi ama hill comfort project na ayekra behye yenwie die nti won aboa ni nyina no na wo seja wodedadeda won mo sei ti nanane won mo behia adwoada 21st April April Monday Easter Monday 6 p.m. pepe otitire ni adwumadie wo ba se ye mampani John Dramani Mahama nti Mr. Obra Dr. Sharp enye late say onso betumi a support Hill Comfort project no ti na night to nsa Dr. Sharp kind of people dem aboa no nti say Dr. Sharp say okọ menhia ho no mo dwoda no a ene ne number ni no wa reserve ni table to gi table no pe kitu abi enhwa ade aka ho ne de aboa because 16 regions no Comfort Teaching Hospital G Kumasi G Eshum referrals G nkwa 12 regions. Enti 70 years ni see Dr. Sharp seriously speaking na woni wiase unyanya 70 enti a che ti here renovation and Adom boa so unya 70 me papa what ya say enti no na che say me papa bro die bet what ya say enti no the American say no no TJ reserve seat no o phone number ya che otumfo nzo kojo so number no ye 0544195525 0544195525 na wonso reserve o seat na nyame yadoma adwoada Easter Monday 21st April no ye kwehye bi no mu animonyam na afoforo nso de wo mo de e ba beka ho